damezvineri rexistine xoy bune. Havara gelê xwe bavê alfabeya Kurdî. Em ê di vê bername xwe de li İstenbolê û welat du şopa Mîr Celadet Bedirxan Beg bikevin. Gulana sala 1830 da li İstanbulê modayê di koşka Bedirxaniyan da hêwirze heye. Hevjîna Emîn Alî Bedirxan Beg Semiha xanım yê bu elê de lêzar nayê. Gazî doktor dikin, doktor tê zarê ji hemla dê derdixe, dê xelas dike. Lêzar miriye. Berdestiyek zara mirî ji pêş çavê dê winda dike, dibe datîne koşekî hewşê tên û dê da dikevin. Lê bîstekîsinde zarînî zarê dikeve, zar nemiriye. Celadet Bedirxan dijî. Bedirxaniyan bêtir li herema Kadıköy'e dimîne. Bostancı, Fenerbahçe, Cevizli, Göztepe. Koşka Emîn Alî Bedirxan Beg jî Qızıl Toprağı ye. Celadet 5 saliye wek xewnekê tê bîrawiya. Malbat hemû bi hev re pîrozayî dikin. 22 avrêla 1880 da Migdat Bedirxan Beg li Qahirê Rojnama Kurdistan weşandiye. Dünya bexşandiye malbatê. Çend heb jî ji wan re şandine hemû malbat bi hev re pir bextewarin. Celadet Bedirxan jî yê pêşe rojê da heman bextewariyê bibaxşîne malbatê. Celadet Bedirxan perwerde xuya ewilîn li malê berdestê dadikan dikire. Pîra stî bi çîrok û meselokên Kurdî teşe dide rihêwiya. Ji dadikên biyanî jî dersên Rûmî û Fransî dide. Daykiyan Çerkes bû. Bes bawkiyan zor dêwîst ke Kurêwî bi zimanê xwe qise bikin. Leber eme Hecî Qadirî Koyî ew wexte li Stenbûl bû. Dihate lelayê ewan bi Kurdî qise dikir. Êtir nazanim soranî bû ya kurmancî bû. Ê muhim ewan zimanê xwe li bîriyan neçû. زۆر بەحسی بابکێ خۆ دەکات ئەوە لێرە مەسەلا دەبینی ڕسمەکەیە ئەمین عالی بەک لەگەل سورەیا و جەلادەت و کامڕان. Çaxê dibistanê da ew birê xwe yê Kamuran bi taxa Fenerbahçeyê diçin dibistana Halileyî Mehmûdiye. Dibistaneke taybet e dersan jî Fransî dibînin. Heftê du roja jî diçin Perayê li wir jî ji ber destê mamostekî îtalî dersên kemanê dikirin. Ji pey vê dibistanê her çi qas diyawiya ji dil jî dike, bavê wî Emîn Alî Beg ya xwe dike Celadet dişîne dibistana Harbiyeyê ya leşkeriyê.
د 23 آذر 1906 da şaredar İstanbul'u Rıdvan Paşa jenezi istasyona treneye Göztepe'yi tekuştun. Li wê demê Ali Şamil Paşa fermandarê Üsküdar û Selimiye'ye Abdurrezzak Bedirxan Bek jî di sarayê da ezaye. Rıdvan Paşa rika xwe dike wan navbera wan ne baş bûye. Ew kesên ku Rıdvan Paşa dikujin nasên Bedirxaniyan e. Bedirxanî tên tewanbarkirin. Ali Şamil Paşa û Abdurrezzak Bedirxan Bek tên girtin, yendin, bi malbatî tên sirgûnkirin. Ne bi tenê malbatên Bedirxaniyan. Bê pirole kesên ku silav dabin wan jî sirgûn dikin. Xwe wisa winda dikin ku hêjmar digihîje 3000 kesî her yek cihekî. Emîn Ali Bek jî bi malbatî sirgûnî Ispartayê dikin. Celadet Bedirxan wê gavê 13 salî ye. Di sala 1980 da hemû muhalîfên Abdülhamid dibin yek û meşruiyeta duyemîn tê îlan kirin. Ev dibe wesîle sirgûnî vedigerin ser hîmên xwe, Bedirxanî jî disa vedigerin İstanbulê. Evet tiştekî gelekî nexweş e ke Mir Bedirxan derkira li Cezîra Botan. Hemû malbata wî têk çû. Yani ek birin İstanbulê, ek birin nazanim kiderî. Yani jiyaniyan bi tewavî têk çû. Ew penaberî bi rastî karisatek zor mezin bû bo Bedirxaniyan. Yani jiyaniyan zor tevrehev bû. Yani rojek lêre, rojek lêvê neyan dizanî çî bikin yani. Astengê aborî zor naxweş bû. Bes ewanîş elhamdülillah tehemmülê em ji te yan kir û gotin ême Kurdîn û her Kurd dibîn. Yani ne bilên walla ax min bûme bi Prensî yan bûme bi nazanim çî min Kurdim û Kurd demînim. û hemû jiyanê xwe yan derxaniyan kird bo kurdewarî. Hinek ji bo cananê dixwazin, hinek ji bo cananê ji can derbas dibin. Celadet di sala 1912 da êdî xortekî bi bejn û bal û bede û xwînşîrîn e. Çavê hemû keçikên cîrana û yên nas wî ne, lê çavê wî ji bilî keçika cînara Muradê apê wî kesî nabîne. Keçik jî wek wî bi bejn û bal û bede û çav hingivî ne. Ev pera palas şahidî û malovaniya eşqa wan dike. Di sala 1914 da tam tuvderekê dergîstayê dikin şerê cîhanê yekemîn dest pê dike. Rayedarên Osmanliyên alîgirê Almanyayê Ser Sultan Mehmet Reşat pêkutiyan çê dikin û Osmanliyê tevlî şer dikin. Celadet Bedirxan wê gavê eniya şer e Bakûyê. Ji fermandaran bi gohê xwe dibîse dibêjin me zo qedandin dor ya loyan e. Ji nava wî agirî sav difilite û vedigere İstanbulê. Ji pey şerê cîhanê yekemîn Celadet Bedirxan Bek vedigere İstanbulê. Li vir Caloğlu'yê di rojnameya serbestî da dest bi kar dike.
روزنامه سربستی مولانا زاده رفعت بک دردخه اف روزنامه جراد به وک دبستان بخوشی دبیشه گر که تجربه این روزنامه سربستی تنه بیا هوار و روناهی در نکتانا جپی شهر جهانی یکمین نقشه جهانی جنواتی دیار کردن کردجی دناف لفو تفگری دنه د سال 1918 دا لور استانبولی دبن سروریا سید عبدالقادر دا جمعیت تعالیا کرد تیاوا کرن باوی جلادت بک امین علی بدرخان بک جی جیگری ویه انگلیز ده هاوینا سال 1919 دا جبو پولیتیکا خوی درباره کردان دا شیمبر بکن مجر نویل بیوردار دکن جبو راپور که آماده بکه ویا دشینن باجاره کردان و آلیکاریه جی جمعیت تعالیا کردستان دخوازن جمعیت چی؟ جلادت بدرخان بک و کاموران بدرخان بک تevli مجر نویل دشینه دماتینی حلبه اکرم جمیل پاشا زده جی تevliwandı be. Şande ji binxetê Rehayê, Mêrdînê, Semsûr û Meletiyê lêkolîna dike hevdîtina çêdike mezinên Kurdan ra. Haca Mustafa Kemal şandeyê çêdibe pir aciz dibe. Wisa aciz dibe ku ji salan şûnda dema ku axaftina xwe yê nûtûkê da yê behsa vê şandeyê bike. خبری ده لشکریا هرمی لشکریا علزی دو شانده اید که و شانده ولات ودقته شوادچه استانبولی مصطفی کمال وی گروان تجاری جبیرنا که الان دیگه زمانی خود هر دری خبر ده افجی دیاره که روژه نباش بندوانن جسر ویه که جلادت و کاموران 27 ایلونا 1000 نهست 20 دا به کشتیه که جی استانبولی و مالباتی ودقتن برای خودن اروپایی دچین مونیه دو بریوان 2 ساله ورن تفیق و صافتر او لور زانینگه دخوینن کاموران لور حقوق خاندیه یه لور دکترای بکه جلادت چی آلمانیای بشا حقوق دخونه سر ویژه او زمان آلمانی دخبته قلق بیر استانبول کردو چونکو ازانی چی ماموی علي شامل باشا من شو وكو قصرك لاسطنبول همو لسر بوسفور طبعا ترك برديان ويستا كرديان با اوتيل جيغايك او اندخوش لبي دادنشي او بوسفورة لبران بريتو يا دي مخابني ترك برديانا وحتى يعني مثلا كشتك دبي لازمها بربدي ونيا هيج برديان و دريان كرد وتشوبو طرابلس غرب ونازامتشي ولوي امري خواكرد يعني ديروكك زور درجة ازانيتشي استا هدي بيرانين ياخدن في سينم زور تشتل بيرامنا دخازم خلفي في ظانن يعني جيانا وان تشاوابو
جپی شر جهان یکمین روشا آلمانیای نباشه هیلا آبوریه دا قیرانه که مزن هیه demek ki şunda peri mir celadet u brayan xelasты be mir ji bo hin rojnamen Almanyayê gotarên derbarê çandê da dinivîsîne lê têrê nake peri cixarê nabînin û bi rojan kartola dixwin meha çile da sobê vê naxin mir ji bo wê karê înşaat û çandiniyê da dixebite lê ew kar jî zêde tunin dûra koleksiyona xwe ye pula dirfoşe beyra cilûbergên serxwe Hitler di 8 mijdara 1920 da darbeyekê çêdike her çiqas ser nekeve jî diyare devxûn bûye yê disa biceribîne û gelek xwîn bêrijandin. Celadet Bedirxan Bek bi stûdiyê Gulana 1925 da ji Almanyayê terk dike diçe Misirê, Qahireyê. Li ba Sûreyayê birê xwe. Dê û bavên wan jî li werin. Bav li wer dimire. Di şîna wî da ji salan şûnva dostê xwe yê qedîm Memdûh Selîm Bek dibîne. Memdûh Selîm Bek jî welat û İstanbul terk kiriye hatiye Sûriyê li Antakyayê dijî. Welat serhildana sala 1925 ya Şeyx Saîd hatiye jiyandin gelek kes hatine kuştin û binxet bûne. Sûriye, Iraqê û Lübnanê gelek Kurd dijîn. Memdûh Selîm Bek bi Celadet Bedirxan Bek re behsa pêdiviya rêxistineke nû dike. Ev hişê Celadet Bedirxan Bek da jî rû dinê. Her dik bi hevra Lübnanê û Sûriyê Kurdan û dostên wan re hevdîtina çêdikin. Pêncê cotmeha sala 1927 da jî bajarê bi hemdûna Lübnanê rêxistina xwe bûne ava dikin dibin serweriya Celadet Bedirxan Bek da. Salekê berî wê ya bi royê heskê têlî li çiyayê agiriyê serhildan da dest pê kirin ew jî qedera xwe bi wê serhildanê va girê din İhsan Nûrî Paşa pêwirdar dikin dişînin çiyayê agiriyê. Ji bo serhildan û xwe di nav civaka çar parça welat da bibe pire vê carê jî Mir Celadet Bedirxan bi çend kesan diçe başûr û Rojhilat. Dixwaze civakên wan dera jî rake ser piya. Lê rewşa civakê Mir pir dêşîne. Ji ber ku ji hev xwîn rijandine û neyartî ketiye nava civakê. Pir nakşîne haja dewletan vê serdaniya Mir çêdibe taybetî jî ya İranê dû şandeyê dikevin Mir wan şûnva ve digerin Sûriyê. Di sala 1930 da leşker dora çiyayê agiriyê dijîn. Serhildan dikeve xeterê. Rêveber û endamên xwe bûne ji bo vê dengavê bişkênin pênc yekînan ava dikin. Ji bin xetê ve êrişî serxetê dikin. Ji berpirsyarê wan yekînan yek jî Mir Celadet Bedirxan Bek e. Sînor jî derbas dibin. Lê dema tenê serxetê ew eşîrê ji bo alîkariyê pirstane serpirsa xwe nasekinin. Yekîne bi şûnva ve digerin. Fransız rêveber û endamên xwe bûne sirgûnî Şamê dike. Wê şûndatir
دستی وانا تشتنای او پرناکشینه سرهلدان دشکی. جپی سرهلدانا آگریه جلدت بدرخان بک شور داتینه قلمه هلدکره ل شامه دا مالک دکره به تجربه این سالان تفداره که کوواره که دیگه جبر که دنیا لهمبر ایشا کردان گر لال و گوره ناوی هاوار داتینه ده 15 گلانا 1932 دانده هاوار دست به وشانید که جلدت بدرخان بک نه به تنی برپرسیاره همان دمیدا نویسکاره لی نویسکاره که ریزی دانینه به چند ناوان دنویسه به همان دمیدا کتکاری ویشی و دمی تیپین کردی ین لاتینی شامی تونن ده چه بیروتی تیپان چیدکتینه روزنامه مطبعی دا درکوه بر ساعتان اوجی دخبته تیپان ریز دکه هاوار دبه دبستان جلدت بدرخان بک جی ده کردی لاتینی دا دبه اکول بریگو از هرم سوری یعنی بریگو از جبر هرم هوار در دکت از دسیهو نهات چوبم او دسیهو ددوات درکت میرگو هوار بلابک بیجام هوارت کنجی هواري كم يطانين من الفيدر الدان خلكي جبوقو بخوين هما بعلمن ميرجي دقو احمو وظيفة قالكي مقدس كي دقو داهول وزرنا احمو قالكي خشن جبو ناوروکا هواری بهتر دولمند بکه جلدت بدرخان بک دکوه دو دنگ بیشکی دوست جرا بحثا احمد فرمانی کی دکن لی احمد فرمانی کی سرخطیه جلدت بدرخان بک ایواره که دو حوالین خود ده جمع خو و سینور در باست بین دینه گنده احمد فرمانی کی مجاری جراوت که احمد فرمانی کی مروه که بخته قط یکی ناکد دا جمالا خو تن بلورا خو هلده ده تاوی جلدت بدرخان بک درد که حیا روژا مرنه یه به هف رابن او جیروک مسئله و ستران خواه دولمندیه که ده ناوروکا هاواری وسا به جلدت بدرخان بک را گریداییه جدو جلدت بدرخان بک یه به تنی چل روژا بجی احمد فرمانه کی هوا و کرده که ما اوش بنابر بو لشام لتاخا کرده دجیه دهات مالامه از جمشید ام ترونشتن چیروک بو مدگوت و سترام دقیقی گلا خوش بو تاکو ایمه چونکو لناو عرب گوربون مطابخانه ایمه فرنسی بو مثلا زمان فرنسی بو که تاکو ایمه دیروک خوش بیر نکن زمانی خوش بیر نکن هبو نبو بلش خوده مصدر نبو شنگامن پنگامن امشتانه ازو برای من جمشید ما تخاشت ام بچنج دربه بليزن قال زاروكا لا لازم امرونن قهي خبدن احمد فرماني كيكي وابا قالك باش بو كا زماني خو جبير نكر وزماني ما ناس ناما ميا حميمة كردي خبر ددا وباشي كتابكي هبو انگه بابه من ورگه رابو با کردی ناوی جونی و جمعه متخاند الفابه آمجی هیدی متخاند ما بو ازو برای من جمشید چما هر حفتی لازمه مشعرك جگرخين اجبر کربا
ده 8 چلی سال 1933 دا لسر خواسته که دوست اولان جلالت بدرخان بک جه مصطفی کمال را نامه که دشینه. او دوروتی و پولیتیکای وان درباره کردان دا رخنه که. جبو دهمین سالوگرا دامزراندنا کوماری عفو یکتی اعلان کرن کرد لدروای ویتین هیشتن. کرد تنتین حساباندن و قدخه سر کردی لب گراند به آخافتن ده جزا کرن. دوتمام بهار جوانیه زبستان کالی وره دوتمام وره از ده زبستان عمر خدا بهاران پیشکشی تبکم اره و داخازا جلالت بدرخان بک روشن خانم به برسفناه له هر دو ده سالا 1935 دا جیانا خو دگی هیجینن هف جورك يهبو قد غابو كسب بشتدا حتى او المال كاردك او جي تشنبو بشاويري كاغزك ونضاب با قلمك تشتن هولي يعني تي قالك باش تي بيرامن وقت مش دبستاني هاتن جبر داري مصلاب تكر وشاواني ماشي فلان وامشون اوضاخو امشون كاريخو يعني فيعني او تشتوي كاغزينوي بوي قالك تشتكي قرنق بو يعني حز نذكر كاس دستي خو بكت ناكو تشتكي ونضام با تشتكي بدرة عم تشتكي هولي ووكو باش تبي رامن يعني وقتكي وي هبو بو نبيساندني بو رونشتنا ناف اوفيساخو هجده طبق 1935 دا زیر بوکه زیرن روشن خانم درفوشن و هجمارا هاواره 26 دردخن و پیرا هاوار حیات دمک دریج یه نی وشاندن جبر که ادی درفت وشان اتونه روشن خانم ماموسته بار مالی سرملیویه ده 15 نیسان 1941 دا هاوار جاردن دست به وشانید که به هجمار خویه 27 مین جلالت بدرخان بک به وی واجی نامینه دماشر جهان دویمینه جبو روشا سیاسی بنرخینه روناهی جی دردخه برای ویا کامران بدرخان بک جی لبنانه روزنامه روژا نو دردخه همان دمه لبنانه رادیو که کردی تیوکنن دبن سروریا واندا دوی داشی دسا روژف دنه نرخاندن مدی جار که 40 فاسیکول درگی هواری هاتن مبرن مالا احمد سیدا و مبرن مالا مجید دریعی و لوی دریجی هوار سربست بو نه قاچاق بو و مدست هواری کن مبر گنداشی مش ملا حسن رمجو أمي هواري ببن تركيا باكر مجو ببن تركيا مناجو باكر ملا حسن جو شيد به ملا حسن نابي سيز لاماش مرقوت والله جرى أول أزهاتم تركيا من ناف أمريال بيدري بلا كرن دوانا بيستو سي هوار بمربون 23 هوار مدان ملانا ومدا شيخي ذي قندي يك شيخي ذي قندي جيردو طيفور ومددل جبقراوي قويلر كوي نهاية مددل جبقراوي دان وآدمي روجي جاري از چون باطماني از بوم ميوان شكريه امين پريخاني از بوم ميوان يكي ناوي ويدا بومو از بوم ميوان ويو ولا شكري بان چند ملاكر وهوار بلاكر داوا وهن بهن ريام فره بو مبر ديار بكري جانب يلدرم هبو اوقات بو
مداوی و ملستلیله دو زلام ناس کرن و اوان زلاما دیجا هوار دشان استانبوله دشان استانبوله جا عبدالرحیم رحمیر لی به داویبونا شر خزاب دسا سر کردان داد باره انگلیس باشور ایریشی کردان دکن روشلات محبات هلدو وشینن فرانسیس سوریه جا عربان را دهیلن هوار روناهی و روژانو ادی ناین وشاندن دنگ رادیوی جی دیبراندن جلادت جا دوان ادی خود ده سر خباتا فرهنگکی سالین خوین داوی به ویرا مجولده به فرهنگا بابي مني كردي مقابل صالح حفتي ديامن وقت بيان آزاري شاندبو كررو زانياري البغدا لي باش كوهي خونا داني يا مهم ما ازو صلاح معاني مال شش بيت كيمبون فما بشتي 40 سال مكاري بوب آريكاريا بري سروك مام جلال ما شابكر خيالي بي ثقافت بو خاندن بو دبر اما وكو دزاني صالت سيودو يكمين روجنامة كردي بتيبي عربي ولاتيني درهنا ككرد لازمة بخينن لازمة ببن بمروف نبلين ام كردي دو اوا خويا بكنا ف اوابو ككرد لازمه خندوان بن لازمه تيجهشتي بن بزانن ولاتي وان چيا ديروكا وان چيا چون هاتيا پرچكرن او چتكي زور گرنگ بو بوي اي ليه مخابني زيچو اي فبر استنجت ابوري چو لقال حسين بش طنبو بچینن گندک نزیکی شام نزیکی دمشق هیجانی پیدالین نوی مخابنی کوت نابیره و امر خاکر يعني عمري بس 16 سال بو وقتها گنده هجان اجیه گومیر از رونشتم و مسوند خوار لبروی مگو از دفش دوجا تناقرم روژا 16 تیرمه سال 1951 da dema ben bu av dedin bir hildöşe mir dikşine nava xwe û mir gran birîndar dibe radikin nexweşxanê lê mir xelas nakin wî li Şamê li keleka kalikê wî mir Bedirxanê mezin da destpêrin axê